guys, New Year ni jotono tabo kaino hai normal lamsogo. Ini 1 January 2021 ngi jongo. And park of Isaac. Hai kono park opening ya han sing kita habi thanga haji. Bagoi. And normal tabo kita borok penungna ho. Besok bang kawas awo. Nah di bayrewo onek borok gubang map Isaac ozawo. But borok park bisingo hapna ni laut kere ini nangai bon sami ya orang piknik sana ro pasat thangai tongka ke ayang robot tongo so guys sentabo ngai park bisingo bisa hap laijak baksa to habo just hike ya sunggo hap laijak poza go mongka bon beauty park. So and 2021 family kita enjoy kaya berai lagi hai sih. And ini dua bar dua blog ngai ini nih video. Oke yang mau Faizak Santo song. Oke potong ko yang Santo. Santo tambah kabar. Apa? Hai. Kahan mah. ঠিক আছে. So tabo kisah something buri nai yang borok yang tei guys entah kisah buri nai ayang go sorogo ekdom get bus kamu borok bangun saimale ya mahabi yang allowed kere tala sirija pura guys entah kisah side hap haleka buigo habung guys enggo hap kata emna habula kamu bola rogo problem rokung kangkai saimi amo yang go bosongman jang nai an bolla ta ge tabo park bisingo habja ja so jago kita te goro bai dari phat nokhna nalainai nanglainai do tamni ge allowed karible hai bolo je musa panung thanga bezal dongle am bagi dari phat nokhla jite kija ade da ge borok kisa yang rogo Faizak photo shoot khale jole boi onek bolong motamuti emne mo ekdom bolong park kita mah tong sogi hai bolong ko sejare tong hangke iya ko busuk bolong tong lamarok pura sitra moza go pura bolong bisingo se bere ma hai ma tong siwi ko yang rogo emne je borok phaimani o jaga o hapka hangamo o jaga rogo pura borok kublung mane kuno himnani mane jaga tongla khamuta go borok tongo himnani mane kun jaga tongla khamate na ja borok family hap angga habi manje get o elawot siri angga ohon sung habu hangsa tepan kawe hamne jar yang o ayang bisingo hanggang kai yungko mane uthung mani rok serai rok ungko rok ati rok ta engga rok kisa borok tongo khangrai rok botongo ayo sege yang mahane so jaga tabo photo shoot mahalai nai just alto asuk khangi tongha yang norok no phunung nai borok go motamuti tongo emne tabuk tokunu corona virus rok bo asuk pai thanga ba emne mo park dini khola tongna namane an mote hingkai ade dana tam op khaiba beng khana ba nggak ini belum nih bagai family na, ada? Nah di, masa kau yang serai rogo nek ngai tong layo, belum bagai family. Ini tong fogo omo hai jora rogo pas 21, ko 2021 pas Januari omo hai ke rogo beri mani, mana jekuno ate New Year nanti rogo mana tong fogo ta. Ini mono pas angjas engko pas Januari rogo belai mani pak rogo. Lagi rokok bere ya, ini onek tong fogo haji. Sabo. Yang dah. Ayah foto bolanya. Hah? Mas mahab liya boy. Sengka pura buang sate sih, kai mahab sih. Ayah sih, borok bangu. Nggak, tabuk ayah naruh tanah ya, ayah naruh tangga ya, ayah ngomong kayak itu foto rok kaham fainai tam nih kayak nggak subuh pangrok keri belah kayak nggak kita foto shoot kali nai bener yang foto bukan ada bukan nai kayak jeng tabuk foto shoot kali nai just kita tunggu kok salahnya norok kayak payah kok ya ayang nggak kita punung nai nggak tak kita foto shoot orang nah hiji kena yang nggak serai rok nggak itu lah yo
Mo park ni mungka Bon Beauty Park tar mane no bolong park haisile awanya bolong mango sa o bufang mang kodo nong nanya nunggo nang nungnya bufang rok tam rok kumbo pura gerei o ko sindari bokun gerei jabra hai mangsi bangaro kaija gader mangsi boros sri rogi go boros sri mong ko si tam bufang ko si omrai hai Bon Beauty Park tar mane no bolong park ta ade da mungkin sing tabuk ini yang masih foto mabuk lagi sini yang oh tabuk terima yang naro thang lain nih sal to kiri kaya yang oh kesak tong ha garing nok deh ngomong harus deh aro bui mana tong fai mana emne oh jaga rogo mot tuh kerja mau ayang di kon bele ada ayang naro soguyo or longs di kangkai onek hidung kamu longs bay or ayang nih aja yang guri kai kangkai or longs rok tabu kiri kayak ne mati log mana pura or longs rok tong nana mana hai sih emne yang nggak foto shoot kayaknya nih kita mudah-mudahan jaga to kaham no hai pun bolong mangjak borok taklai mana kok kuno elawat ate elawat kayak nih gununya mau parok sap kayak nih kira bolong mang itu nih lagi rokok nggak pura sabung dong ada dah so guys tabuk was aku foto shoot kayaknya and tabuk sejarah kayak Tony Granai sisa tanah pro kok sapi nai hey guys tabuk Tewo malah kayak itu yang sadong songrok, pura buat tunggang kau tunggang bolong rokok sama aja. Park nih kumrok itu rokok sama aja. Park bolong kaza alam nang lia, cek. Hah? Park bolong kaza alam. Ayo korok si kumrok itu sama aja. Itu yang sadong kakak, pura tunggang. Park nih kumgeri kya mugri mang si kublo. Orang hali apa yang tuh ini magna pri park hamna di doraman ka chance mangka. Hamba ya kena mau orang ini security orang mana pilih habis ini ya sehingga bangsa itu kayak mah habis lah ha oh bolong udah foto besar lagi sehingga bu free tiket ini yang sakau besar di yang sakau wah yang Happy kutta ka birthday. So, hah? Guys, photoshoot dok nahalai talaya sengta goro photoshoot nahanai haise. Himang pura kolom thanga. Masing jora sih. Yang sadung phai ri kang tep si tunggui. Wah, chess. Tal katul Quran sai chess. Ơi nâng tam ở phải chứ nè sao đâu hả ơi nâng tam phải nồi yang giáp rồi ra xây tham cái đấy đi có yang cũng có quay rồi có quay hay cũng có xin đấy rồi nó sẽ black còn một người tung mang free ơi orang busak deh orang sao masa deh hai anh có tam tông lệ ní giờ đi nó bay Darno hoja Happy New Year nih cerita kore. Happy New Year. Udah. Yang mana yang Mayang photoshoot kayak apa ke pura kanzeli kok juga kya. Oh tam kok ke. Oh mah. Mau pura horn kyo jule. Borok connect bang house awat ini mudah-mudahan apa no gate open ini nih gunai yang park bising oke asuk bang ya tak yang photoshoot kajian nama gaya kuahen tongasan jakring nak kong ha asuk enggak bo BC Tangai BC Paika Deazat 2021. Wow. enggak tahu kau tak apa ya आज में शुरुआत है
Asik sal. So guys, finally tabuk saring pakai and already no apartment nomor pakai sing tabuk. Yang go masalah itu loh, bora sadung dong. Happy New Year nih, enjoy. Happy New Year, Happy New Year. So sentang no thalain nali itu loh, and saring khas video rokai malah ya blog orang no pasin aja nih pakai. So enggak jodoh no Happy New Year, 2021 nih je BC. Awon orang nih jodoh no wes untuk je naik tengah nih viewers jodoh nih no nih successful tuh, tak lain nih 2021 nih. So bye bye jodoh no, bye bye, sorry. Bye bye, tata, jeng thalai kado.